I evo ga, još malo će da pričekamo. I evo, instalacija je gotova. Sad kliknemo close. I sad idemo start all programs da vidimo da se instalira. Evo ga ovdje. Sada idemo u onaj folder što smo skinuli Photoshop. Idemo u ovaj folder DLL file i sada izaberite da li je vama 32 bita sistem ili 64 bita. Meni je 32 bita. Prvo kopiramo ovaj ovdje Photoshop iz Photoshop foldera. Sad uđemo u folder od Photoshopa i nađemo ovaj AMTP. Evo ga ovdje. Primemo ga, stavimo ovdje 1, kopiramo. Sada idemo ovdje back i kopiramo ovaj ovdje bridge i sada izaberemo Adobe Bridge CS6, uđemo u taj folder i isto nađemo onaj AMTLib i dodamo 1 ovdje i pastujemo ovaj drugi. Sada da probamo Photoshop. Idemo desni klik na ovaj ovdje, idemo send to. Izaberemo desktop. I sada dođemo da provjerimo da li radi. Ovo možemo slobodno da ugasimo. I ovoga prvi put kada se uključuje Photoshop će ići sporije, a posle drugog puta će se uključiti brže. Evo ga. I kao što vidite, Photoshop je instaliran. Sada idemo u help i kao što vidite nema onog da deaktiviramo i da registrujemo serijski broj. Znači ovo je full verzija. Sve radi. Pokažem. Znači svaki tool koji izaberete radi. Na portable verziji neki neće raditi, kao što su text, brush i tako neki drugi. I to je to u ovom tutorialu. Nadam se da vam se svidao. Subscribeujte, komentarišite i lajkujte. I ako vam slučajno ne radi, uđite opet u ovaj folder i ovaj DLL file, nemojte ovaj original, prebacite ovaj 32 bita ili 64 bita koji vam je Windows, samo kopirate u folderu od Photoshopa i sigurno će vam raditi.